Paula i Teto su se već zaljubili jedno u drugo i više nisu mogli da zamisle život jedno bez drugog. Jednog dana, kada je Teto otišao da vidi Paulu, zatekao ju je u zagrljaju drugog muškarca. Taj prizor ga je potpuno slomio, pa se tiho okrenuo i otišao. Kasnije je upoznao jednu devojku iz Afrike. Dugo je razgovarala sa njim i pokušavala da mu se približi, ali Tetovo srce je i dalje pripadalo Pauli. Jednog dana, kada je otišao da posjeti svog prijatelja Igora, tamo je bila i Paula. Rekla mu je da je dobila premještaj u Afriku gdje će ostati da leči siromašne ljude. Te reči su duboko zabrinule Teta. Počeo je da razmišlja šta će biti sa njim. Verovao je da bi možda ostala kada bi je zamolio, ali Paula nije mogla da odustane čak ni posle njegovih molbi. Razočaran, Teto je zamolio prijatelje da pokušaju da je ubede da promeni odluku, ali sve pripreme za put već su bile završene. Sljedećeg dana, nakon što su proveli posljednju zajedničku noć, Teto se probudio i još jednom pokušao da je zaustavi. Međutim, Paula mu objašnjava da je ljudima tamo očajnički potrebna i da su već uspješno održavali vezu na daljinu, pa veruje da će uspjeti i ovog puta. Pre nego što je otišla, proveli su nekoliko nežnih trenutaka zajedno, a Paula mu je tiho rekla: čim završim posao tamo, brzo ću se vratiti kod tebe. Polako je prošao mjesec dana. Teto nije dobio ni jedno pismo niti poziv od Paule. Postao je nemiran i jednog dana krenuo je čamcem da je pronađe. U međuvremenu, Paula je bila toliko zauzeta lečenjem pacijenata da je izgubila osjećaj za vreme i nije ni primetila Tetove pozive. Doktor Taven ju je podsjetio da joj je rođendan i savjetovao da pored posla povede računa i o sebi. Istina je da je i Taven gajio osjećanja prema Pauli, ali joj to nikada nije priznao. Tog dana doneo joj je rođendansku tortu i upravo su se spremali da proslave kada se iznenada pojavio Teto, doplovivši ukrašenim čamcem kako bi je iznenadio. Nakon nekog vremena, kada je stigao do Pauline sobe i ugledao doktora Tavena pored nje, nimalo mu se nije dopalo ono što je video. Posle pregleda jednog pacijenta, Taven kaže da već sljedećeg jutra moraju rano da krenu u drugo selo. To rastužuje Teta, jer je došao sa željom da provede vreme sa Paulom. U tom trenutku Paula ga primećuje. Izlazi napolje da ga dočeka i govori mu koliko je srećna što ga vidi, ali da još uvijek ima mnogo posla. Zatim ga uvodi u kliniku, gdje Teto shvata da ona tamo živi dok leči ljude. Nakon toga njih dvoje se ponovo zbližavaju i posle mjesec dana razdvojenosti imaju osjećaj kao da je sva udaljenost nestala u jednom trenutku. Sljedećeg dana Teto poziva Geralda i traži njegovu pomoć oko posla, ali Geraldo odbija govoreći da je situacija veoma teška. Zapravo, osim posla, Teto želi i da Paula napusti džunglu, počne da radi u gradu, zbog čega se toliko trudi. U međuvremenu stižu i Igor i Monik. Iznenađeni ga pitaju zašto je došao, a da nikoga nije obavestio i još doveo upravni odbor kompanije. Teto objašnjava da planira da proširi poslovanje upravo tamo kako bi kompanija još više napredovala. Ubrzo stiže i Paula, a svi se raduju ponovnom susretu. Kasnije Teto, Igor i Monik razgovaraju sa meštanima, pokušavajući da ih ubede da kupuju njihov paradajz, tvrdeći da je najbolji. Tada istupa devojka po imenu Von i kroz smeh kaže da je paradajz koji raste na njihovoj zemlji najbolji, čak zlatan. U tom trenutku dobijaju obaveštenje da im je potrebna posebna dozvola kako bi mogli da posluju na tom području. Iznenada dolazi grupa ljudi i oduzima sav njihov paradajz. Pošto nemaju drugog izbora, odlučuju da ostanu nekoliko dana, ali ne uspevaju čak ni da pronađu pristojan smeštaj. Teto zatim odlazi da se istušira. Istog dana Paula je trebalo da krene u drugo selo, ali je pre polaska želela da vidi Teta, pa ga je čekala. Odjednom se Teto svega setio i potrčao da je pronađe, ali je zakasnio. Paula je već otišla sa doktorom Tavenom jer su morali da stignu u selo pre nego što padne mrak. Igor i Monik se naljute na Teta i podsjećaju ga da kompanija već prolazi kroz ozbiljne probleme, kao i da dobijaju ponude za njenu prodaju, pa ga pitaju zašto ih uporno odbija. Teto pokušava da im objasni da zajedno moraju da pronađu neko rješenje. Baš tada ugleda čovjeka koji prodaje prstenje. Bez razmišljanja kupuje jedan prsten i seda na jet ski kako bi sustigao Paulu. Želeo je da je pronađe i zaprosi, ali sudbina je imala drugačije planove. Usput mu iznenada nestaje goriva i ostaje nasred vode. U međuvremenu Paula osjeća duboku tugu jer Teto nije došao da se oprosti od nje pre njenog odlaska. Teto pokušava da je pozove, ali nema signala. Nekako uspeva da stigne do obale i nastavlja put kroz džunglu. Iznenada se okliznuo, pao i izgubio svest. Na sreću, pronašli su ga meštani i odneli u svoje selo. Sljedećeg jutra, kada se Teto probudio, shvatio je da se nalazi u njihovom selu. Von se brinula o njemu, a tamo je bilo i nekoliko drugih bolesnih ljudi. Teto joj kaže da su Paula i doktor Taven trebalo da dođu tamo. Von mu odgovara da će stići tek sljedeće nedelje. Nakon toga, Von ga odvodi do prelepog vodopada. Meštani veruju da kupanje na tom mjestu može da izleči mnoge bolesti. Daje Tetu biljni napitak i govori mu da stane ispod vodopada. On je posluša. Dok se voda slivala preko njega, iznenada doživljava neobično priviđenje. Učinilo mu se kao da Paula stoji pravo ispred njega, preplavljena emocijama. Zagrlio ju je kao pomaman. Nekoliko sekundi sve je delovalo potpuno stvarno, ali je zatim priviđenje nestalo. Kada je pitao Von šta se dogodilo, ona mu je rekla da mnogi ljudi koji dođu na to mjesto dožive isto iskustvo. Čim se vratio, zazvonio mu je telefon. Zvao ga je Averto, koji je radosno rekao da mu je drago što je Teto prihvatio njihov poziv za zabav. Čuši to, Teto shvata da se njegov prijatelj Igor predstavio kao on i prihvatio poziv, ne gubeći vreme.
kreće sa nekoliko ribara prema mestu gdje se održava zabava. U međuvremenu Igor i Monik ulaze na zabavu predstavljajući se kao Teto i doktorka Paula. Kada pravi Teto pokuša da uđe, obezbeđenje ga pomeša sa kuhinskim osobljem i kaže mu da koristi zadnji ulaz. Brzo smišlja novi plan, ugleda čovjeka u kostimu, plati mu, kupi njegovu odeću i nekako uspe da se ušunja na zabavu. Unutra Igor i Monik razgovaraju sa Geraldom, koji veruje da su oni zaista Teto i doktorka Paula. Ubrzo Monik primećuje pravog Teta i kreće za njim. Pita ga šta radi tu, a Teto uzvraća pitanjem šta oni rade tamo. Između njih izbija svađa. U tom trenutku Teto ugleda Paulu koja je stigla zajedno sa Tavenom. Kada ju je video sređenu pored njega, srce mu se slomi. Tiho je poziva da razgovaraju nasamo. Paula ga pita šta radi na tom mjestu obučen u taj kostim. Teto odgovara da bi on trebalo nju to da pita, jer je trebalo da bude u selu i leči pacijente. Paula objašnjava da ih je njihov sponzor pozvao i da je zato morala da dođe. Između njih dolazi do velikog nesporazuma. Teto je uveren da ga Paula laže, dok Paula veruje da je Teto prati na svakom koraku i pokušava da upravlja njenim životom. Teto pokušava da objasni da je nije pratio. Došao je da je zaprosi, ali Paula vidno uznemirena kaže: da li si ikada pomislio šta ja želim? Da li je sada pravi trenutak da se udam? Prestani sa svim ovim i prestani da pokušavaš da kontrolišeš moj život. Nakon tih reči besno odlazi. Njene reči ostavljaju duboku ranu u Tetovom srcu. Kasnije Teto pronalazi Tavena i pita ga gde je Paula. Taven mu otvoreno kaže da ne želi da se meša između njih dvoje, ali smatra da Teto ne bi trebalo da preispituje Pauline odluke niti da je prati gde god da ode. Nakon toga Igor i Monik prilaze Tetu. On im objašnjava da ako budu sarađivali sa meštanima mogu da podignu posao na potpuno novi nivo. Zamoli ih da ga podrže samo jednu nedelju. Posle kraćeg razmišljanja njih dvoje pristaju. Sljedećeg dana Teto odlazi pravo u selo i sastaje se sa Von. Objašnjava joj da bi ljudi mogli da žive mnogo bolje ako bi na toj zemlji uzgajali paradajz, bez velikih rizika. Von mu odgovara da odluka jednog čovjeka nije dovoljna. Svi u selu žive kao jedna zajednica i svaka važna odluka mora da bude doneta uz saglasnost svih. U međuvremenu Paula radi u obližnjem selu. Iznenada se stanje jedne devojčice naglo pogoršava. Paula uzima uzorak njene krvi i predlaže da je odvedu u bolnicu kako bi dobila odgovarajuće lečenje. Međutim, Taven objašnjava da se sve što im je potrebno nalazi u samoj džungli i da se ljudi već godinama oslanjaju na prirodne lekove. Na drugoj strani Igor razgovara sa Geraldom. Pošto Geraldo i dalje veruje da je Igor zapravo Teto, upozorava ga da bude oprezan sa Igorom. Zatim mu otkriva šokantnu istinu da je Igor zapravo sin Tetovog dede, što znači da je Teto stric. Objašnjava da je Igor rođen iz jedne davne ljubavne afere i da je kasnije upravo on morao da reši celu situaciju. Čuši to, Igor ostaje potpuno zbunjen. U međuvremenu Teto shvata da, ako želi da razume te ljude, mora da postane jedan od njih. Von mu govori da mora da živi kao oni i nauči njihove navike. Teto pristaje i već sljedećeg dana počinje da ustaje u 4 ujutru, radi rame uz rame sa meštanima i postepeno uči njihov način života. U isto vrijeme Igor, uznemiren sa znanjem koje je dobio, odlazi kod Alane i ispriča joj celu istinu. Međutim, Igor kaže da ne želi da se bori sa Tetovim ocem oko imovine. Alana se ne slaže sa njim. U međuvremenu Teto daje Von da proba svoj najbolji paradajz, uveren da će biti oduševljena. Međutim, ona i dalje tvrdi da je paradajz koji raste na njihovoj zemlji najbolji. Kada je Teto pita za zlatni paradajz, Von mu pokazuje staru sliku i objašnjava da je ta zemlja nekada pripadala njima. Kasnije su im je oduzeli bogati poslovni ljudi kako bi proširili svoje poslove. Tada Teto shvata da se ovdje ne radi samo o poljoprivredi ili biznisu, već o zaštiti njihove zemlje i identiteta. Od narednog dana potpuno se posvećuje njihovom načinu života. Razume da dobra poslovna ideja sama po sebi nije dovoljna. Jednako je važno steći poverenje ljudi. Radi zajedno sa njima, uči njihov jezik i običaje, a vremenom postaje njihov prijatelj. U međuvremenu, devojčica koju su Paula i Taven lečili počinje da se oporavlja, što ih oboje veoma obraduje. Istovremeno se otkriva da je Taven od samog početka gajio osjećanja prema Pauli, ali nikada nije imao hrabrosti da joj to prizna. Međutim, u jednom trenutku iznenada je poljubi. Na kratko, Paula uzvrati poljubac. Upravo tada tuda prolazi Teto i vidi ih zajedno. Duboko povređen, odlazi bez ijedne reči. Kasnije Paula zaustavlja sve pre nego što ode predaleko. Te večeri u selu se održava proslava na koju dolaze i Paula i Taven. Kada Paula ugleda Teta, ponovo pomisli da je prati. Međutim, Teto joj kaže da ne brine, jer je tu zbog svog posla. Njegove reči duboko je pogađaju. Nakon toga, meštani pozivaju Teta da stane ispred njih i gledaju ga pravo u oči. Veruju da oči nikada ne lažu. Teto prolazi ovaj test i biva prihvaćen kao član njihovog plemena. Videvši to, Paula konačno poveruje da joj je govorio istinu. Posle toga svi zajedno počinju da plešu. Malo kasnije Paula prilazi Tetu i njih dvoje zajedno zaplešu, dok ih Taven čutke posmatra sa strane. Sljedećeg dana Taven se sprema za odlazak. Pre nego što krene, Paula razgovara sa njim o onome što se dogodilo između njih. Taven iskreno priznaje da ga je trenutak poneo i da to nije trebalo da se dogodi. Također joj jasno daje do znanja da zna da ona voli Teta. Paula se slaže i kaže da ne želi da njihov odnos postane neprijatan. Mnogo joj znači njihovo prijateljstvo i želi da tako ostane. Taven pristaje i njih dvoje se prijateljski zagrle. Međutim, Teto ih izdaleka vidi i pogrešno protumači
tumači taj prizor. Počinje da veruje da između njih postoji nešto više, što ga duboko povređuje. Kada se Paula sastane sa tetom, on uspeva da sakrije svoja osjećanja i kaže joj da je više ne prati. Govori joj da treba da uradi ono što će je usrećiti, čak i ako to znači da izabere Tavena. Čuvši to, Paula postaje veoma emotivna. Kaže mu da ga voli, ali da sama ljubav nije dovoljna. Objašnjava mu da zrela veza zahteva razumevanje, poverenje i ravnotežu. Dodaje da on često razmišlja samo iz svoje perspektive, umjesto da razume i njena osjećanja. Te reči navode teta da shvati svoju grešku. Odvodi Paulu do prelepog vodopada gdje joj obećava da više nikada neće pokušavati da kontroliše njen život. Taj trenutak ih ponovo zbližava i zajedno provode mirne i emotivne trenutke, ostavljajući nesporazume iza sebe. Međutim, situacija ubrzo postaje mnogo ozbiljnija. Na putu nazad slučajno čuju Geralda kako razgovara sa svojim poslovnim partnerima i otkrivaju da vodi ilegalni rudnik žive, primoravajući meštane da rade za njega. Paula također saznaje da je teto ranije pokušavao da je odvede iz džungle kako bi živjela sa njim u gradu. Ta istina je uznemiri i zbuni. U isto vrijeme meštani dobijaju šokantnu vest. Jednog dečaka iz njihovog sela oteli su Geraldovi ljudi. Prete im da će ga ubiti ukoliko ne napuste svoju zemlju. Meštani počinju da gube poverenje i u teta, jer je Geraldo povezan sa njegovim poslovnim svetom. Odlučan da sve ispravi, teto moli za još jednu priliku. Poziva Igora i traži od njega da organizuje sastanak sa Geraldom na jednom brodu. Igor pristaje. Tokom sastanka, baš kada je posao trebalo da bude zaključen, teto stiže sa pojačanjem i suočava se sa Geraldom. Geraldo pokušava da okrene situaciju u svoju korist, otkrivajući šokantnu istinu da je Igor zapravo tetov stric. Svi ostaju zatečeni, ali ne dozvoljavaju da ih to pokoleba. Geraldo zatim nudi plemenu ogromnu sumu novca kako bi napustili svoju zemlju. Međutim, oni odlučno odbijaju ponudu, birajući svoju zemlju i identitet umjesto novca. Pod pritiskom, Geraldo konačno pristaje da oslobodi otetog dečaka, koji se bezbedno vraća svojoj porodici. Ali iznenada, obuzet besom, Geraldo izvlači pištolj i puca u teta. U tom trenutku kao da se sve oko njih zaustavlja. Teto pada u vodu, teško ranjen. Paula odmah skače da ga spase. Iako je uplašena i ruke joj drhte, pronalazi snagu da mu ukaže pomoć i zaustavi krvarenje. Njeni postupci jasno pokazuju koliko joj je stalo do njega. U međuvremenu, Taven otkriva da je tajno snimio dokaze o Geraldovim zločinima. Snimak ubrzo postaje viralan i istina izlazi na videlo. Geraldo biva uhapšen, njegov ilegalni rudnik je zatvoren, a sav nezakonito stečen novac biva zaplenjen. Posle svega, stvari konačno počinju da se menjaju nabolje. Godinu dana kasnije život se potpuno promenio. Rudnici su zatvoreni, meštani su zdraviji, a tetov posao sada napreduje na pošten i ispravan način. Ovoga puta radi zajedno sa ljudima, a ne iznad njih. Jednog dana Paula dolazi da pronađe teta. Kada ga ugleda, on se nasmeje i kroz šalu kaže da je ne prati. Dodaje da je tu samo zbog zlatnog paradajza. Paula se osmehna i odgovori da je ovog puta došla samo zbog njega. Sada oboje zaista razumeju šta znači zrela veza. Poštovanje, poverenje i sloboda. Približavaju se jedno drugom. Dele tih i nežan trenutak, a zatim se konačno ponovo spajaju, jači i zaljubljeniji nego ikada ranije.